Na internetu se vpišemo v Funbridge. Če še nismo registrirani, se registriramo. Pač igramo Get Started Practice, Practice Deals, izberemo Play IMP, to se igramo na IMP točke. Imamo 17 točk, nimamo uravnotežene roke, dolga kara, igramo ena kara. Naš partner je pasiral, da tudi mi pasiramo. Če igrajo East West, imamo napad, seveda bomo napadli z dolge kare. Moram še licitirati. Igra se 4 pik, pač naš partner ima isto dolgo karo. Če igramo asa. Igramo asa. Igramo še enkrat križa. Oziroma karo smo igrali. Se odmečemo. Igramo asa. Igramo damo. In smo mu zrušili kontrakt. 4 srce. Sedaj igramo križa. Pač smo 10 od 59 igralcev, dobili smo 3 IMP točke. Pač nekateri igralci so igrali, so ves -1. Pač tukaj je bila kontra, zato višje IMP točke. Pač nekateri so igrali tudi 5 karo in izgubili. Pač tukaj bi bilo optimalno licitirati 4 srce ali 4 karo Nordsaft. Isti je igral 3 pik. Pač program ne javlja napak. Players, prvi, drugi, tretji. 31 players played in pick contract like you, none took more tricks than you and fewer. Nihče ni vzel več kot jaz in 13% jih je vzelo manj.